Sibay ule mingi kaniya he kabula hian Dr. Zonuna Dermatologist oma ani hi Mizo wina dermatologist kan nei zinga chuanin kan chuan ber pol ani ome ani nen hian inkom hun chatak kan nei thei tur hi kan ban nei tak me mewa clear tu mi pui te pol in hlok pui nge ka be se ni ama saberin he pai phi dan dikhe kan zo tanga ani han engting e mai phi dan chami khami ha shil don ani mai phi dan dik tak kha se tele mai ni khata voi ni face wash te sabun te kan mangani chuan ni kada voi ni phi hi atoka chuaya kan phi tam chuan kan maya nong lo pom tu te ati cheve thein kan vun acidity te kha aron ti cheve thaya chuwang chuan ni khata voi ni face wash emo sabun emo man chuan atoka amai ro chu ai tam kan phi du ni chon tui hlang pon a phi mai thaya chuan kan kut hian minin ni velte han nuai ra minin ni khat vel mo chuan tuin kan tifai lenga chuan soile soi nu ni khata voi ni item sabun emo face wash emo man lo to ani zo kan nuai khan he ke ni zo chang cha kan ti de thwa ka kan tile tuin kan tile me khat ya ne minute ni vel nuai tur ti na mo kut lelam po hi kan manga kut pani kan ne ya kan kut zung trăng mo hian kan nuai yang ani chu chuan ani le mai phenan hian in tura han sabon mo face wash moi ti ta sabon panga hi man apoi lem lo ti na mi hei tak hi tun ma sabun kan man thrina kha ti me yang tun ma han ti ve khang lang ina kha chu tlemin a al deuh hlek thrina mo chu wang chuan khatiang a kha chuan face wash man ram kha chu thra a amai ro chu tun la ya ro chuan hei damdoi siam tu company hian kan vun acidity mil hian sabun an ron siam choi to chu wang chun sabun khatiang chi sabun man kha chu poison lo ani he imbona kan man chin sabun panga poi lem lo na khatiang chi kha chu atlang puin a al deuh thin awangin vun hi ati cheve the ma se kha chu asabun azir asabun song hi an acidity hi ainang lo ve ka wang khan kan sabun man kha acidity chiang masaila kan vun mil ani em te ka hria chian masak kha tha chuan ani le hei tun la ya chuan in mizo pui nge te ponin sabun mai phina na chati ten nge ni flavor shang ten lo siam ve to ta hi enge acha em hei hi soi thiam har ko me ka soi nu damdoi company hoi chuan an drug testing kal paltlang thap an nia chuwang chuan vun acidity amilem acidity engzan nge ti te kha an test thlapa amaro chu hetiang local siam amo katiang chi cosmetic product ang chi hi chu karon soi thei chi lo katiang chi kha paltlang na an nei ve mt kha chu wang chuan thui ta karon comment thei lo chuan ani le face wash ho bi ka hianin en company po hi aman tlak mai ti na mi face wash ho hi chu face wash chu tlang puin katiang vun acidity mil tura company na ron siam a bikin kan vun a sensitive light me ang kan mai ang temo katiang chi phina tur shrim an ron siam acidity mila an ron siam ani wang khan face wash chu arin tlak amai ro chu face wash ro po hian kan vun trend khat vun sensitive ta na siamte normal skin ta na siamte aumatin upalampang kan vun atlema atar deuh hlek upat deuh hlek hi chon acidity te hi ta chamvela katiang acidity peve thei deuh hlek tur siamte po chuan ani le antina hen nilengin kan lo chhuak ta asana han mai phi lawa han mutup te hi khovo de pe chana cha kam chen ani enge mai phi lawa han mutup te hi enge mai na twar via vem tin mi pa te pe chai makeup ten lo mang lem lo ta khatiang a ten de khan mai phi lawa han mudu to phi an mudu to phin tam ka ringa ni mi pa hi enge mai na twar via vem muddo nai chon mai phi nge hi thra chan chu abikin nilenga kan chua phei chuan borok pollution borok bal chi song de kan vuna khan lo kaya kha pi fai nge tur ni tin makeup man phei chuan nge in pi fai tur makeup kha remove nge makeup kha ti fai nge lo chuan kan pores ti me yang kan vun kwa kha a bloka chuan my bol emo mo tin vun ati che ve thei shrim bok chuan ani le ni tin makeup man hi enge apoyam hi
nichin ka soyang deuh hle khan vun acidity ti chethei thil ani chuan man lutuk lo ero chu athranga a makeup azirin makeup a hian chi hrong hrong oma ge chuan thuk takin karon soi ve thei lowa amai ro chu kan makeup man te hi vun khatiang chi vun acidity milasium ani em ti te shremasata ila mo tin sensitive deuh thil noi piang ngei lo chi vun hi anom ve khatiang chi a kha chuan man eng vak ma kha man vak lo kha a thazong ma nga amaro chu normal skin ai chuan man shrim kha chu apoi lowa tin thanna tam tak anei ve nisa lakate kan vun alo veng ve chu wang chuan a makeup shrim kha chu aron hlom ngot lowa amaro chu a makeup kan noina kan vun kha poi mota ni chuan ani le mai chuar hi hei nge kan boi pui khop maya china mai chuar harnan hian engtia lowin en kol lo nge hi zona tam angreng khop maya mai chuar turven nan chuan pakhan na chuan kan mai hian nutrition amamu ang amu turania mo kan eile inte kan ti thranga antioxidants tamna fruits lampang te mo thei lampang te mo thlai na hring lampang te mo ei warta ila tin tuite in thaila mo kan vun hian hnong amamo khami hnong pe tur khan kan tui kan in that kha poi mo ta chumi pialama nisa laka inven sunscreen te kan mang thanga mo katiang khan engamo chena chun alo inven ve thei chuan ni le hei nisa lem lawa po entina voine de khwa dwai lu tukta khatang kon sunscreen kham man tho tur ti nai ei tak hi trend khat voin chu ni sa chuang lo tin ando in thla da thina amai ro chu khua adurni pon hemi ultraviolet rays kan ti a ho hi lei aron thleng thawa chu wang chon sunscreen chu man thawa nga ya amai ro chu direct sunlight katiang chi direct anisa kan vodo ang a chak khachu man angai kher chuang lawanga amai ro chu khua durni pon sunscreen chu man that tho angai ani le makeup hi seile today la makeup kan man hianin mai phe ma hian makeup remover hi tin makeup man kher lo pon makeup remover hi man nge tur ti sei hi om china ani kherem so makeup man khachuan makeup kha remove nge khachu angaya dora anzor kher lo po hian mani ina po engemo baby oil mo engemo hi aman ve theita katiang chi khan remove khachu athra mai phi maya chan chu makeup ilovel face wash ina aloti 5 kimlo aom chuan ka khan pores te blocking vunte kha loti cheve theita amaro chu makeup kan man lo kha chuan kha chu ti nge kha chu ngai chuang lowa face wash le cleanser vel khan engmo chena chun aloti 5 ve tho kami makeup remover khamang lo taila mai kha aphi 5 thei cha lo ti na mi ka chu apa nga ya chuan makeup kan mang san lo ania khatian ni chun makeup remover khelo pon face wash te mo cleanser ti vel te po khana ti 5 ve ani makeup chu lo hang ta thosi la makeup man chuan remover chu nga yani me ya mai phi mai ti cha chu makeup tun la ya face chuan makeup ten lo mang cha theya face wash yana lo ti 5 kim lo thin awan poi mo em chu chuan ani le mai duk hi kan zo chenga mai duk chan shang kha engtinge ti khamya shil ma support te mai duk du chi jean hi om ve mishring mai duk du chi kanom ve ni chu mi ma se khami jean kan ne wang khan kan mai kha duk kher ti na ani chuang lowa ka tiang chi mai duk ol sam chi a khan nisa te apoi mo bera nisa do na satte mo tin chumi pialama stress kan tiang chi te tin zan mu that lo po kan vun hi stress a penicil tu khatiang chi te mo khan mai ati duk ve theya chu wang ati duk kher lo ni pon at mai duk lo nei sa chu aron ti zuala aron ti lang sar ve thina khang kha lo inven ve de hlek chu ngai chu chu enting kan inven lo kang sunscreen te kan chua piang in abikin sunscreen kan noi don hian nisa chu ma mo nisa do ma da kar chon ve velate
kan lo in noi lok te angai ta chumi pialama sunscreen ka tia kan in noi mai hi atok lawa mo cha to kan in noi anga ya dam lo ho kan in shil dana pe chon kuthian munli mun nga ve lian cha deuin tia nuwa tia noi le mai tur kuta tia ti lo tur hi kan ti thren ta tin nisa kan chhuak ani chuan dakar ni dana khan in noi that zel kha angai ta chumi pialama zan mut that temo I tin ni china ka soi antioxidants tamna theilam pangte e that kha khan ingo chana alo veng ve mo chuan ani le dakar chan ve ange chhuak ma dakar chan ve ti kher kha etana kain hnoya thil da kan hnoya chhuak hal me khatia khani lem lo ti ani mo ange chan chu sunscreen kan ti hian physical sunscreen le chemical sunscreen sunscreen pakata hian a in kop tlang puya broad spectrum hoa te pei chuan kangkha a physical sunscreen ka chuan engem chana na athong ngal thei thowa a mai ro chu a chemical sunscreen part akhan na athok man lo kha tun lai tong takin a inactivate ve kha alanga ya chumi kan chuangal mei kha chuan sunscreen na tho chan ve chi kha kan nei don tina kan taksa don tina chuan ani le dakar ni hnu zel a mani ti kha entiran lo in chei ve ver to chuan apoi lem lo ti na mi mai bala te kan thoi le a thei chuan kha mai phi chu thra mai ro chu mai PRM lo ni pon kha chu noi nan mei kha chu apoi lo ni chen ka soyang deuh khan makeup in mang ani pon makeup po khan engam chena nisa laga khan alo veng ve boka khami ka chu noi nan ka chu position lo chuan ani le mai dukna sa ten omta ni kha alo ti a re top po alo har ni thetin ati dal dan deuh te tin a re dalang te ani ang chu khatian te kha omem har sa em mai dukhi a boi thla khom me mai dukhi adam har sa hi heta Mizoram changpo ni lo heta western sabram kan ti ate po an boina pakhadania a re zung hi ahar sat pialama mai dukhi lo rei to pe chuan ka soi thiam dan chuan kan taksa hian nga ya lo nei ve normal anga lo ngai ve ta ni kha thok le khata chakta ka adam zung ka chuan kan taksa khan normal lo thil mai duk dala kha normal lo emoron ti jok dona kha ron ti normal le tumna lama khan ron ti duk le kha tum don ta ni kha scientifically to that time kha diglo mai thema se mi puina kan ria thiam thei dan zong in khati zong khan lo soi ta ila kha wang khan mai du ki thok le khata adam doi chakta ka adam zung ai khan zoi ya adal kha apoi mo chuan chumi ni lo chuan adam chaklu tuk chuan nisa kha kan do zo lo kan tuar chaklo theya chumi piala ma adam doi ti to nuwa khan ronduk levak thei bokta chu wang chuan zoi in dal se tin adam na a treatment ti kha chuan dam doi te chhrang tun la ya chuan suak to dam doi thatak tak te chuan laser te po om to a mai ro chu dam doi po kha kan clinic kan ti dan tlang puya chu atira achak lo danin kan hnoi tir phota chak lo tang kan tran phota anvunin azo dana zirle adam doi khan ananna ahne le ne lo dana zir khan ti khan thani dana te mo ti khan kan adjust chhole thin chuan ani le he mai bol na hnu te he lo dung ve chin ta ni chu he te hi engting e kan han ti re ang khati anga te po khan damdoi ka tiang chia noi chi kha oma ka damdoi kha chu kan cho mei thin ta an mamo dana zirin chu ka tiang a re thei thlod lo om chon ka tiang chi kana laser te pon kan kap mei thin chuan ani le mai bol na hnu dum chu I mai duk nen chuan enkol dan chu dang deuh ti na mo achan chu duk kan ti hian tunlai mi ka soisel ni lo se tunlai laser center tam taka phaya te po thil thalo deu ka ti chu pigment removal an ti deu top trin ta ma se khai hi a fu lo ka ti na chan chu mai duk kan ti hian mai duk hi achan song om ta mai duk po kha I diagnosis anan na kha chi song kha oma mai duk tiam kan ena mai duk kan ti me ya po hian
chun chi song song kha achan song song om boka tin a treatment song song om bok ta chumi pialama adu ka kha vun hi layar song song in thua kho manita chu wang chuan mai du ka kha a layar a om na layar vuna om na layar kha inang lo ta a then chunglang de wate a then nuai de wate om ta a then a mix ten kha a level a zir khan a treatment kha inang lo shum ta chu wang chuan mai duk te hi mani thua du dana lo ti ve lo in treat ve te po khan yang chu da mani dam doi du ang lo noi ve te po kha a fu ber lo ka ti hi karon soi tel shram du ni chu mi pui ina kan ange awareness atan pui mo lu tu ringot chuan ani le mai bol chan hi enge ni de bera I shadan